Ebusion for aha Ghana SMTVGH. Mesra like, comment, subscribe, turn on notifications so that anytime videos of this nature are uploaded, you notify. Ebusion for MPP internal contest na hiti a pa. Gidi. Butu. Na minisa mu bebre mu favorites our contest name. Yeah. Miso amewa ha no. Eba no chairman, any secretary. Miso mi my favorite. Eba no chairman there, my favorite chairman want to me. And yes, and yes, she inti. And yes, on name book and I saw was scan as a bibia. My belief in is if NPP wants to win 2028 election, here executives are ruthless. Executives are making me a word. Executives are having something to lose. Now, chairman, chairman who to me has something to lose. Say I kasa our court. Na same our court with government of Ghana. Mahama Abai try everything possible to make sure that Chairman to me ends up in prison, in jail. Right? Now, Chairman to me, so no, he will want to save his ass from going to jail. And yes, sir. And the Obey Chairman, Adia Biara, Obetimiaye, to ensure, say, MPP wins and comes back to power so that in the case I will court, no, Obetimiaye, aye, home baby, no. Obey. And that is why I think say on the best place to be a chairman of the party. But nutina mabaha. The reason I mabaha ni say social media commentaries because we say I say Justin Kodria Frimpong, JFK, I secretary of MPP no. I say on miti the expectation and I say the standard are people prior to him have set up. And the analysis and say during John Boydou's tenure, no, Timiba say John Boydou will go on TV or radio late at night and go and do politics and go and contribute to conversations and all those things. But they are not seeing the same thing with JFK. Now, the host of the show no, or try as much as possible to let panelists know see say and your obia style na the same. Obi style ni say obi call radio station but ebia obi so a tactical on call radio station no, but on him how to pull one or two strings. Right? Now bisa for maybe sao general secretary ni juma say obi call radio station na call yin sensem ano. And I say contributing to national conversations. Is that how to measure the effectiveness of a general secretary? I doubt. And the reason I'm doubting is because your communication director or your communicators will. The general secretary, with all he has to do, has to again leave that and go to radio station and all that. I don't think we are being fair. ABI, we are right to ask that, but we can't use it as a measurement. Now, JFK so or have a positive sides. And so far, no. JFK has supervised one of the most peaceful elections in the history of MPP. It's a record. Sad 2020 January election flag bearer. It could have broken down MPP completely. It could have. Not tension or party anymore, but the election went smoothly, no single complaining, and the party is moving ahead. And I think JFK is so positives, baby, that that he has brought to the party. And I leave the choice to you. What do you think? A conversation, no? JFK, wabo modi and I say, why mo pe be fufro? The various positions, one amu support you, no? Let's go and listen to Nipa or make a suggestion, no? And I say, some point my be elaborated to yenyina about. But before the Bushan for be a studio, total cost 25,000 Ghana cedis. We are also trying our best to raise money, but here more contributions your help. And Bushan for Nabano never screen as here. Kitra Bianswa, help us to make this come to pass. I'll see you in the next one. Don't go anywhere. Listen to the man's point of view. Cheers. Pada wako ya obo hu degura yetu nyuma no de eyo ya say adenti na waso ma na eyo ya kan wanu tum because munya mo de na na ede no mo ntimi anton enu ano no kan wanu tum mo beye sama mo nyina kasa mo hu beye mebufu kura ma ehwe a mo bebe ba so a me metie mo
Mon kama no tum. Yeah. Mo general secretary na munya no da be no kwetena Asempa FM. Da be no ko Peace FM. Sa John Boadu ya mo so onya ade amopam ni nana ya kasi program ni e fe no Edwada ni Ukuada platform. Wotimi kwetena so mane bo 10:30 11 na papa esi so. Mun ni pa am de ba okosi so. Oh, ono style ni different. Ono style ni Felix just start different bia. Some na wo waye na wo ko kan kire obi na nipa na tie no abeto abanti send this for say understand your spiritual me pacho munya abotre ono style unim se Felix say John Boadu de no na ohun no or active we so de na more of underground or underground sa no omoka ono no submarine ya ene yesi America fo mu kunto kwa nkrofu ya sesa nkrofu bi so mu ko baabi submarine no de hye mu ase onu ma twu mu akwese nsuo no mu ene yesi so mu ko na wo de wo ye submarine na wo ti ho na obi abombu bi obatu bi na hetu submarine na fa so be na ye wo so no wai ono ne de na eku ono ne leadership no eku emfaso no wo yetu abawie Britain ha BBC force Ghana for nko na ade ye free wo so wo reject ade ye free. I know no mo huri no mo huri awie a na mo ntimi ambo mo dawro na se ne wakoche ne pad no ya bo pad ho nwumo muti ya se ye mo ya muti ya se ye mo ya se yesi se ye ti ama me hu se ama kwetena FM radio so ne se maami okotena TV ne so a ne kasa ye me denti na me screenshot ne pictures e wo me fun su bebre maami o permit me send in the pictures bebre abre na me screenshot no wa na me hwe nanim se ya na maami ya no me hwe se urade aba papa no timi de na no kan sempa sei na mo ntimi anya sa nkofo we bi amfa wo mu amu anye kampe amamo na mo ti wo din se hunu asesa nkofo wo mu nim kasa kwetena FM so mu be wiere kura na o masa asa ya asem no mo be wiere no masa asa ya asem no na mo ti ana obi bo ne pad ho dawura mo ti ana musu ayedai yo yate musu ayedai yo yate mo ankasa na mo tena ho ne mo ankasa ye fa mo ankasa mo hu ne ma ne de ye mo ne meko ye de sira mo ni na fe mo hu de mo nka na mimi nya Kumasi Ashanti region ho ba bi no makofa de mo kasa mo ze events mo megaphone wa mesi ne makwa kofa bi na kam da ko nam Kumasi dwom ani wo mo maka wo dum wo na kam twa wo da pa ne maka kire se mo man kwasiafo be tena FM so na wotwe e ka kire mo se ya anya hwia mamu hira FM fo mumu bie flyover wo flower pot won kran no so ay documentary no da be si hira FM TV so no yi Kumasi akoni ya de se me hwe de no TV me hwe no YouTube ho no sa na afi me yehye me na me gina na me ho so me se akwa me yalusu akwan be me yalusu because ne ma ye no wi anu asa de Anuraga Junction ha mo so mo ba be ye sa interchange no sa Anuraga Junction no me ye electrician me we ya da me ye bibia enso sa sa interchange o mo de ma me aka me engineer metimi aye utwa de free tech ya besina kwakosi amekom children's park ha na wayi ha de na fa ase akoma kufo de ya ekwa henza na odi bia fa airport ya ntomo ntimi anye akwane ti hwa na wo ka kire mo se mo mehwe Anuraga Junction ya bia ya tie interchange no mo ka so mbe ye kro mo ntu am na ba kokura mfa pilansi fom etu wo yi nkrade no na wo yi Kumasi de no wo yi nkrade no na wo yi Kumasi de no mo tena ho ntimi ankanta hwe na ye nua manum nsuso wo mu no manum eko ye de ma ko school free nurse fo ni teacher fo yi wo mo se yenye wo dai mia me se mia me mebi wo ha me frɛ wo mu ese na da you know nurse trainer no de ma kra me de me koto aba me nto meto kra meto mama akra ne kata me frɛ ni bie besi ne me de afa won ne gofo ayaka wo Felix ma taking person anka say ti me mu hu se me say na mintie news mintie hwe wa Felix ya no ma twetwe me akra de ma ba ha se ya na media na me ni nkofo ayaka wo still am no ma yaka no obi atimi ahwe nyame ni ma atimi aka che me nkoto aba ma Samira Krefin fambo me nkoto aba ma Fulani ni me first lady esimi ama me ko Ghana me si me kwa metimi afiro mu ye nyina da bia me ba me ye party kitu abi ni aba me si afi wo me si me nye manye na nya na so be do birthday say me say birthday me jai adai me so moto abeti aba omi enti me jai no ne ko fo frem na de na ba omi ade ama wo ye beto aba omi na wo frɛ ya homache
omu ko ba ni mabisa se ti se ye ko ye no wo frɛ ye ko ye kura nipa ni la so ye ko ya na ye ko to ye na mse ayeka aban ye to na hu se ade na ye ka because man ye campaign bia ko frɛ ko fo so meto mon to aba makokofu otimi fa megaphone de nam krom frɛ ko fo so mesre ko papa ni minim no anano me ka kire mo minim no oba yes me ka kire am kire no ka yen se yampa chairman akra no onyanya bi minim na nka se Kimasa, munye kempe munye nko baby ye obi obetimi akasa politics ye de kasa na ye o enye submarine star ye sensu ase bia ye hunu djuma wo me pacho ono ne de no odikum kom misre wonti no go kum de be kom anano jombo di ba wo be ye dede jom clan in Australia free diaspora fo mu ko e koto aba o ka je se kwamna se ko man che 1000 amayan ka jombo du mi count na se about 2000 kran ko nya omu chesi kama womu delegate for no ko se kwamna ne ye sheda ka so okay ne mo de miensa bi nkoto man ne na ya ka ye ntoma akwa we no ma sheda ye campaign ti papa ye tulutu pa to atune na wo baya 137 o de about 87 mo se man na mo kan je se wa ya de na mo kunko no omunku fellas me da se pa adini de ye dware extra na se ye besra egubo pro etimi de ku bi ada wo su bi afa bi sre bi na me yetuntumo e na ja adina ni 3 months or 4 months and on Ghana ye black voter ye Ghana ye gold ye from agudi ye 2 gold or the ama Ibrahim Mahama because of who say coin them 4 years there emu kwa enti by the time or MPP kwa be ba ben ma e be je free ni ho no na emfa so bi na dododu anyina o ma di awie because on the box site name Ibrahim Mahama no be fra ban mu nti no de aban na ye MPP ba no mutimi ba ji free ni nsem but when obey president within 4 months or say 8 months and on the black voter amani nya Ibrahim Mahama e dey say change of government be emra no na adodode e wo mu nyina no ma di awie as yet menya president Mahama e mo de be tun futuro egu ye ni say egufo no de onwia na ne nua mo be wia e de ama no they say my president Mahama ye busa o say why na area sika so de ma why na area sika e de ma MPP eba aban mu 2017 MPP ba aban mu 2017 na gold cocoa na ye 400 and 500 cedis kra na enu 500 cedis Akufo no ba ye e no betu mu ko 31000 obetu mu ko 3100 eno kwampo ye nya Mahama ene atoforsen ene aban mu panifo be ka kire se Akufo do ye kronfo na osisi kokko akuafo na wo de amoba betu kokko mu de amomu 6000 ne 7000 eso anya amoba de na ye hu kokko na e free 3000 Akufo do betu mu from 447 there you know ah de ba 3100 no mo de mo ba ye no mo si ma so e de aba 2500 first in history e bi si Ghana da se kokko fo sika ya teso obuko no ya president no na kokko world market it's ultimate o but ono na ni ya kwa ya o ti manage e de kokko fo sika no o maintain no anase o de bi kan ho mo na mo se Akufo ado anya ade na osisi akuafo na mo de mo ba mo betwa mo ka 7000 mo ba mo sa ba bete so na yenya obi a ne sense Singapore e be ka kire ye say 2500 ay better than 3100 I don't blame them me blame Galipo cocoa NDC cocoa farmers na mo ko gada o be ka kire ye say o mo de 2500 no ay better than 3100 na Akufo ado aban a musi aban no apro atitia sei no otu kokko akuafo sikin Akufo ado na musi na aban enye no na necessary teachers wo ye adwuma na otwia omuka Akufo ado na musi na aban enye no want to electricity mu John Dramani Mahama wo ye campaign wo be ka kire ye say because of 24-hour economy na wo dey banenti wo be electricity so and so na mo buy no mato electricity mu 28% and then auto light as aviator na auto ya na asa auto light na asa as one na mo ye campaign say mo ba better electricity so Akufo ado na mo say na aban aye aban a na enye no 2022 otete electricity so ni wo IMF o se Akufo ado te electricity so ni wo IMF and so Akufo ado
get electricity to 2022. Now abaya mo se ekufo ado onye MPP for mo brebia no mo na mo dey campaign no mo ba be increase electricity 28%. Mahama ne NDC e Ghana 40 ase se MPP abaya akronfo na appointees bebre o me sika na o ba recover all loot amaye na sika a o bejeje no e $21 billion a o beje e di ama Ghana. Etienya ne ye hwe anim se NDC for ba sika bi afa ba bibia no obeji amaye because ye chechire oman ye chechire akronfo. Eti Ghana fo nya omo didie akoto aba ade ma NDC se ene omo ba sika bi afa nipa bi nsa ase no omo njema ye e ma ye nya okuje pa brakwa aye ne se rake akoto sa document ade koma attorney general se document no hwehwe mu no sa nipa we na awia Ghana sika na omo beji sika na maya ne benya Ghana benya 21 billion. Tenya ne ye hwe animu se omo beji sika na maya enso na bia na yehu attorney general say documents na wo de ba ye no ni nyina nukura bia ni ho ewo yese nukura bia ni ho ewo e ma yenya deputy attorney general ayesrem sai e be ka kire yese documents no sika na omuso ye beje no okuje to abra kwana na ye ne calculations na nukura bia ni ho ewo enu nti na ene and Ghana for ebusa NDC ni na attorney general say sika na amose beji amaye no ewo hefa omo amose mbachi o magumu no omo wo hefa omo timi nchi obia because omo nim say trolling na da e na ombeka kire Ghana for omo nim say ya tro ene na da na ombeka kire Ghana for anye bia MPP for NDC for say ya kronfo no MPP meti abobo nipa 15 na omo tama na Mahama ne Mills wa ba mu no omo jeli omo nipa 15 ayi ka ho Abuka Pele sa tachutu kata mu nyina ka ho nipa 15 na NPP etimi chi omo jeli omo awo NDC abema no ya kronfo enso NDC omo timi chi nipa MPP ni ba kumpo se wa wia Ghana sika ene mo se MPP for wia Ghana sika maba mo na mo government yedi bia hya mo say mo chi MPP for ma wia sika ngum ene omo ka kire ye say document na ye fake na no kura bia ni ho ewom eno kire ye say Ghana for e was say ye ti asema ye investigation ye research because NDC for ya trofo NDC for ya kronfo me da bia me ka say NDC for omo ye arm robbers omo ye da akwa chase suspect omo NDC for omo ye arm robbers akronfo omo ye da akwa chase suspect. Mahama uba ye na also beji Ghana sika mai ukoda uba ba clear wa kronfo na MPP di omako gina mra no uba ba jai omo ene mo si koko sector ho sika wo ye wie sika wo ho enu nti na ne munye sika mfa ntwa koko akuafo ka na me busa ye ho se edi enti na ekufo ado dik opuni ko gina court odi opuni ko gina court because Mahama pen so na opuni ene Mills pen so na opuni CEO ewo Cocoa board no yesi Cocoa board no oria Ghana sika esa ko say financial law to the state enti na ekufo ado ba 2017 no odi opuni court na wo ba ye no we let's assume without admitting say ekufo ado ntimi angeli opuni na momo ba ye na mo se mo ba Ghana sika nyina amaye no na o say ka mo to case ne so because you say only court of competent jurisdiction na better determine say enipa we wodi fo ana say wodi bem but attorney general because say opuni NDC ni ya we kronfo no ye woni penti oba no say nolly prosecutor sika na opuni awia ne nyina ofa ne hunkodi na oba be twa case nim